Poštovani predstavnici medija, dragi sugrađani, dobar dan i dobrodošli na redovnu konferenciju za novinare Srpske napredne stranke Gradski odbor Kruševac. Želimo da vas obavestimo da u ulici Radomira Jakovljevića, Pula 9, živi nekoliko lica sa posebnim potrebama. Neophodno za nesmetani život je postajanje rampe. To je Savet za komunalne delatnosti Srpske napredne stranke u Kruševcu prepoznao kao potrebu i angažovanjem svojih članova uz ličnu donaciju Mijomira Božilovića omogućio da se stanari u Puli 9 lakše kreću. Radovi na rampi su u toku, u prilaznoj rampi za oba ulaza. Naravno, usledile su aktivnosti na sređivanju pristupne rampe u Sinđelićevoj ulici, tako da Savet za komunalne delatnosti uz svoje aktivnosti može da pribeleži socijalnu notu. Završetak radova na rampi očekuje se danas. U petak u bioskopu Kruševac bili ste gosti tribine Srpske napredne stranke na kojoj su govorili Nebojša Stefanović, ministar policije u vladi Aleksandra Vučića i Bratislav Gašić, potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Nije floskula da su ispred dvorane ostali ljudi koji su želeli da čuju govore potpredsednika Srpske napredne stranke. Svedoci ste velikog odaziva članova, simpatizera i svih onih koji podržavaju ideju Srpske napredne stranke. Nebojša Stefanović osvrnuo se na aktualnu situaciju u svom resoru. Izneo je probleme sa kojima se suočava i pokazao dozu ozbiljnosti i optimizma u rešavanju postojećih problema u pitanju. Neće se dozvoliti da se licitira sa radom resora unutrašnjih poslova. Radi se na rasvetljavanju najtežih zločina. Sigurnost građana i imovine je stabilnost države na prvom mestu. Gospodin Bratislav Gašić, potpredsednik Srpske napredne stranke, najavio je puno rada u nastupajućoj kampanji, ali naglasio da će oni koji imaju određene funkcije u stranci biti u prvim linijama delovanja. Neće ih štititi funkcija od suočavanja sa građanima i stranačkim kolegama. Svaki glas je bitan. Do njega će Srpska napredna stranka doći samo jedinstvenim zalaganjem na terenu, u razgovoru sa narodom, bez lažnih obećanja, sa realnim mogućim rešenjima. U narednom periodu, kao što je najavljeno, bit će prioritet infrastrukturni radovi, pre svega u seoskim i prigradskim naseljima. Ako se uzme u obzir da u opštini Kruševac ima 101 naseljeno mesto, može se konstatovati da će Kruševac biti i dalje jedno veliko gradilište. Ukoliko imate pitanja,